Beuh. Baplakan naman tul. Tul. Kan dia diasaknya ya Pak nya. Berat ya mah mananad. Urut plak bonteng ya sering mah jadi ya. Teplak gedang kot ngejajar hiji, 2, 3, 4. Tak keliling deh mah gedang. Kayak waktu na pemborong mah datang. Kembangna nu laku ya. Gimana anjing? Mantep yo. Pemandangan boleh sakieu mah. Boleh ham. Cok. Aduh. Dengan keremek heula yo, sahabat. Jeung ditumbis. Kamu harus tahu itu karemek. Makanan kambing. Eta lalambe karemek. Ieu gendang, hiji we gagandul. Pak, ya separona ka mana gendang? Resep amat unik. Ya. Ngaranna ieu jokot jeung dahar sore. Nyepan amis. Bapakna amis. Di sayur sama riti kabeh mentan. Ada arah amis. Lumayan. Urang hiber di atas awan. Turun. Jelek. Woi, geus nyampe. Di babak asik lagi santai nih. Bapak Aneh lagi santai ini. Habis jalan-jalan di atas awan. Terbang lagi sahabat. Yes, bu, keren. Garing naik kabehna. Tadi saya kede kontol. Ustazah aja ngomongnya kontol. Kumaha aja itu bapak? Pakai pitra. Iya bapak mah anteng sahabat tuh. Keremorehan tuh. Dibayarkeun ka siat geus ke di sini udah ka aing mah heula. Anteng bapak mah marehan. Nice. Jadi itu yang sah. Kalau dulu gedang asak kan Lubut gedang nama. Itu loba gedang deui. Pengaruh urang naik mencet-mencet nya. Lubut incrok. Nagalang. Ini saya tata kriok kami nyayur isawina. Itu, aduh, teh utar lagi maleho ya aja itu ngarep pakulon. Ke tuh nyambung cenah ge. Pujing kencang suara nak kadenge. Jelas. Ini pemandangan mengingatkan kepada tahun 70-an sahabat. Tuh.